अहानबदा मरोइबा पाउ टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट अमदी इम्फाल ईस्ट की सिक्योरिटी फोर्स सिंह थीब हुंबई की तबक चथबदा खुलाई कया फगत पंगमख्रे अमदी लोन थिंख्रबा लालहौलुप प्रिपाक प्रोगी कद्रामरी सिक्योरिटी फोर्स सिंह फारी हाइरी मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबम नतराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट अमदी इम्फाल ईस्ट की सिक्योरिटी फोर्स सिंगना थीब हुंबा की थबक चथबदा खुलाई कया फगत पंगमख्रे सिक्योरिटी फोर्स सिंगना टेक्नोपॉल की मोरे पुलिस स्टेशन कोनबा यंगौबुंग अमदी टी बोंगमोल दगी फगत पंगमख्रबा खुलाई सिंगदी मेटल आईईडी मरी प्लास्टिक आईईडी तरागनिपाल मोटोरोला तरेट मोटोरोला बैटरी मंगा F60 तरा BP जैकेट अनि कॉम्बैट ड्रेस अमा शूज पेयर अमा लोइनना इम्फाल ईस्ट की 𝐋𝐢𝐯𝐬 दगी थीब हुंबगी थबक चथबदा 7.62 SLR राइफल अमा 12 बोर सिंगल बैरल गन अमा स्नाइपर राइफल विद टेलीस्कोप अमा 9mm पिस्तौल अनि .22 पिस्तौल अमा 7.62 लाइव एमुनिशन मंगा .22 लाइव एमुनिशन मंगा 9mm एमुनिशन अनि 12 बोर कार्ट्रिज मरी रेडियो वायरलेस सेट अमा BP प्लेट मरी हेलमेट अमा मिलिट्री शूज पेयर मंगानी लोन थिंख्रबा लालहौलुप प्रिपाक प्रोगी कद्रामरी सिक्योरिटी फोर्स सिंह फारी हाइडी मणिपुर पुलिस की पावमदा सकोलमा पुलिस स्टेशन कोनबा ngakhapat adventure khorak tagi faraba kadra ahum adudi nongthombam maingong sing allies pigani nongthombam maingong sing chahi kuntra ko humdoi nongthombam mohen sing chahi nifumanga kaisam sana laima allies tamphasana allies lingjel chahi nifuni hairi ba mioi ahum adu imphal east ki nauram birahari college manaktagi ransom case ka mari leinana mioi ani kidnap tawbada chenaba sing hairi मियोई अनि अदुसु सिक्योरिटी फोर्स सिंह कनबा ngamkhre हाइडी मखोइदगी .32 पिस्तौल अमा लाइव राउंड मंगा मोबाइल हैंडसेट तरुक ब्लैक कलर वेस्ट बेल अमा टू व्हीलर अनि फगत पंगमख्रे हाइडी नकल अमरोम दसु लालहौलुप असिमकी कद्रा अमा लमलाई पुलिस स्टेशन कोनबा सवोम बुंग थोंगकोंग लेकाइदगी फारे हाइडी हाइडी बा मियोई अदुदी खुंद्राकपम काथो सिंह चही कुनिथोइनी हाइडी आसाम की गुवाहाटी हाई कोर्ट बोम पोखाई हनगनी हाइना मसक खंगदबा ईमेल अमगी कुथांगदा किहलखरे हाइडी रिपोर्ट अमगी मतुंग इना मसक ममिंग खंगदबा अकाउंट अमदगी ngasi ayuk tharakpa email amada akiba sipirakibani haidi mail adugi matung ina court complex manungda pokhai bagi thodok ama thokhalagani haina phongdoraki maduna maram oiduna court ki official singna mi paiba pokhan kibaga loinana local authority na khongjel thuna ngak sen bagi thabak lokatuna kupna yengsinki अमरोमदा गुवाहाटी पुलिस अमसुंग स्पेशल ब्रांच की माइकई देगिसु कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता टंगसिंदुना ngaksenbagi lokhatliba thabak-sing adu yengsinki cyber crime expert sing asu mikup na hum sing na laikhibaga loinana akiba pirakliba mail adugi khongol liba hokre hairi bom pokai hangeni haina akiba piraklabasu court ki thabak thoram sing dadi akaiba yaudna adumak chathagani hairi adum oinamak hojik phawbagi oinadi bom pokai hangeni haibagi akiba pirakliba mail adugi chapchaba ama khangdokpa ngamdana leiri haina report asena palli सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दा कांगपोकपी एरिया प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी KAPDC ना कांगचुप एरिया दा कुकी सिंग नमना ताबा के पोलेन कौबा मफम अमदा थासी की तारीख 19 दा मणिपुर लेंगा की मखादा सर्विस तौरिबा सिविल पुलिस MR अमसुंग IRB दा थबक तौरिबा कुकी मसा सिंगना कुकी NP साउथ वेस्ट सदर हिल की मिफम दा यावबा यारोय हाइना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की SP ना ngarang नोटिस अमा थोलखरे कांगपोकपी की SP ना थोपा नोटिस ना हाई मिफम असी लोन यादे मसी ओइदबा मिफमनी कनागुंबा पर्सनल सिंगना मिफम असी यावरबदी डिसिप्लिनरी एक्शन लौगनी मरम मदुना लेंगा की मखादा सिक्योरिटी यूनिफॉर्म सेट पर सिंगना मिफम असी यावदनबा नोटिस असे दपल्ली फेसबुक येंगसिनबा लूप FYL की मीडिया कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ने थदोरकपा चिरोलमदा लूप असना ऑफिशियल ओइना फेसबुक की कंटेंट सिंग येंगसिनबा हौरगनी हाइदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दा नोंगमगी मी अमगी प्राइवेट लाइफ ता नत्रगा
community da sathina sokhan bata natana mi amagi punsi mangba yaba thabaksing social media platform asida chatharakpada masibu thinghongna ba khongthang asi paikhatuna yengsinba hogadabani hairi masida natana akan be action sing lana pau santokpa mara laiba singi mathakta su laukhatkani haina phongdorakli Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba class 12 ki examination ki result tha asigi tarik 16 phawbagi manungda haidok laba yana leide hairi thajaba yaba paw amana hai haukiba chahida mahairoi singda thengna exam haidokpana maram oiraga thengna kiba khudong chadaba sing adu thoktanabagi dama council na handak chahigi examination gi result ngan haidoknaba scrutiny amadi tabulation gi thabak sing athubada loisinna hotnari amadi lakliba tarik 16 phawbada soidana haidoknaba sem saba loiri haina pawasina makhatari Iramdam asibu British ki makuttagi kannabagi dama khongjomda soknakiba lanbo ningsingduna Thawbalda leiba khongjom war memorial complex da hayeng palan taunaba sem saba loikre pangthokadoriba thoramda governor 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 lutingduna athauba singi mitamda leisu katpada natana khongjom turelda tarpan katkadori loinana manipur state kala academy ge artist singnasu saruk yagadori loinana khongjom lan drama amasu utkadori masida natana governor 𝐋𝐢𝐯𝐞 leibak asigi miyamna numit asibu palan tawbuda mapung fahanbi haina appeal torakle Nomagi oiba awareness program ama coalition against drugs and alcohol kada amadi anauba mangal BLF pangantabina Manipur State Livelihood Mission MSRLM ga khutsamnaduna violence against women haiba thimda pangthokre Kakching district ki manung chana leiba pangantabi makha lekai ki community hall da pangthokiba thoram aduda president member sing oina hizam priyo kumar president kada 𝗍𝐸𝐯𝐸 senior mera paibi amadi 𝗍𝐸𝐸𝐸 sing senior citizen na oiki awareness program adugi resource person oina 𝗍𝐸𝐸 social activist amasung takhelambam 𝐶𝐢𝐯 mitaina oiki 𝗍𝐸𝐸 na haikibada punna manipur da permaculture haiba lau pathapta mai onsinduna chabada mipan tangdaba manipur ama ohensi masina aikoigi economic ta achoba mateng oigani aikoina chinjak amadi set pachabada aikoigi pothokna sizinarabadi aikoigi sen mapanda chathandana thamduna manipur asi achoba chakhotpa ama oigani amaromda lautak hydroelectric project asina manipur gi hanadagi leijaraklaba labuk mayam ama arembada manghan kiduna Manipur gi yelhongai gi pothok mayam ama manghan ki masida sunatana Manipur gi thaina dagi leijaram banga amadi isingi sa uchek makhal kaya ama manghan khrei Manipur pumbada permaculture asigi lau pathap asi mai pakna achoba network ama semgat minarabadi north east natana India gi tangkhai amadi Manipur dagi pothok tuna thadok pangamgani haiki masi mai pakhan gi hairabadi Manipur miyam gi khutta leire haiki amaromda hizam priyo kumar haiki bada Manipur da work culture handarakli basigi matang da haiki ima singi ihau laki basi chak tang bagi thodok thoki badagi matang dagi panki masi mapal da aikoi gi pothok asi thadokhi gadabani thadokhi badagini masi aikoina kaufam thokte maram aduna aikoigi ima singi thodang asi kaufam thokte aikoigi iramdam Manipur asida thokliba thodok wathok khudimak nisa asina thokhanba ngakta oina yam ayamba oi maram asina nupida chattaba violence khudimak nisa chasin badagi thokpani masi handhan gi hairabadi nisa asi maru fangna mutat mathau tai amasung lekai khun khudingi nisa thingduna amadi yonba yaroi haiba warep asi lawba mathau tarakle haina phongdorakle nakal namaromda 𝗍𝐸𝐸 phongdokibada aikoi asi yamna tona mikha pona hinglambasi yamna wakhal nungaite haina phongdoki aikoi gi iramda masida leijaba pothok lokta project ki mai asibu aikoi gi Manipur gi praja amo oina maningtamna sizinaba phangdabasi yamna nungaite haiki maramaduna Manipur gi MLA minister singnasu Manipur gi praja miyam gi yaifanaba khallaga thamoi singa thabak pangthokpi haiki Justice Committee na paring naina chatharakpa 1891 gi Anglo Manipur War da thawai katkraba athobo singi mafamda awang ba thakta ikai khumnaba utuna hailei katpagi thorom pangthokre
Justice Committee ki Chairman 𝐂𝐲𝐃 ꯊꯧꯔꯝ हाइकिबदा इंडियाना ꯆꯤꯟꯀꯨꯀꯤ narco terroristing asi hui angaubaga pangkhak oiri haina khanglabasu kayam kuina thadokuna manipur ki mitam prajada chikhan ki gadori haina manipur miyamna india lengakta hangli ngasidi chinkuki narco terroristing na central force ta onchinduna khuthaduna miyoi kya hatkre central ki office kya mai thakre state ki office kya manghan takhan kre madugi mathakta miyoi kya hatkre yum kya mai thakre madugi mathakta india ki flag phawba chingthaduna khongna nesinduna उसितरी बसिंग असी सेंट्रल गवर्नमेंट ने येंगलगा लेबसी तिन योथब मतम यौरी हाइना मखा ताकी जिरीबा म्युनिसिपल काउंसिल JMC ना वर्ल्ड आर्ट डेगा मरी लेना जिरी कैथेल अमदी मसिगे अकोइबदा लेरिबा दुकान अमसुंग पोटफम फमलिबसिंगदा सिंगल यूज प्लास्टिक SUP सिजनबगी मांगजबा अमदी अथिंगबा थमलिबा सुपकी मतंगदा दुकान चतुना अवेयरनेस पांगथोखरे मरु ओइना फी लेमन गुंबगी बैग खाव गुंबा सिजनबियु अमदी माइक्रोन 120 की मखादा ओइबा प्लास्टिक सिंग सिजनबिगन हाइने अवेयरनेस असिदा पनकी वर्ल्ड मैते काउंसिल जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कमिटी की माइकईदगी मणिपुर की गवर्नर दा मतम कुइना लेपरबा पैसेंजर ट्रेन सर्विस अमुखना चेनबा हौबिनबा हाइदुना रिप्रेजेंटेशन अमा ngasi पिसिनख्रे चेरोल अदुना मखा तारादुना बंगाई चुंगपाउ टू सिलचर अमसुंग खोंगसांग टू अगरतला पैसेंजर सर्विस असि की मथक्ता अनोब ट्रेन सर्विस जिरीबाम टू गुवाहाटी असि हौदोकपिनबा हाइना वर्ल्ड मैते काउंसिल जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट केरतन सिंहना थदोरकपा पाउमना फोंदोरकले वर्ल्ड मैते काउंसिल जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कमिटी की माइगईदगी असी अखोगी गवर्नर ऑफ मणिपुर दा रिप्रेजेंटेशन अमा पिसनजखरे रोल अदुदा अखोइना मरुओइना अखोइना गवर्नर दा हाइजखिबसे जिरीदगी अमतंग खोंगसांगदगी हानदगी सेलंबा ट्रेन सर्विसेस सिंग अदु अमुखना हवनबियो हाइबसदुना अखोइना पेपर दुगा पंजखिबने मदुना अखोइसु थाजबदे गवर्नर ना सोइदना मदु अमुखना हवलकनी हाइबसे अखोइगे असिब थाजबने हौजिक अरोइबदा मरोइबा पावमुखना पिजरी टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट अमदी इम्फाल ईस्ट की सिक्योरिटी फोर्सिंग ना थीबा हुंबगी थबक चथबदा कुलाई कया फगत बंगमख्रे अमदी लोन तिंख्रबा लालहौलु प्रिपाक प्रोगी कद्रामरी सिक्योरिटी फोर्सिंग ना फारे हाइदी ngasi na Northeast Window TV na sandok chaba numidangi manipuri pau matang ase loizari mideng tabi di bapung na opo mukahana kurumjari कोसेम की क्लास 11 अमसुंग 12 की साइंस अमद आर्ट्स स्ट्रीम दा चही खुदिंग की लेप्तना माहिरोय खुदिंगमक चादा चामा पास तहनबत नतना पोजीशन होल्डर पुतोप ngamlaba nupi macha khaktagi oiba डेवलपमेंट एंड सोशल बोर्डिंग नौरेम थोंग खुमनतेम लाइकाई लेंतुना सब्जेक्ट खुदिंग की कोचिंग तौबगी खुदोंग चाबा पिजबगा लोइनना बोर्डिंग की खुदोंग चाबसु पिजरी लोइनना सेपरेट लाइब्रेरी चेंबर नीट 𝐶𝐄𝐸 की एक्स्ट्रा क्लास सु तौजगनी लाक्लिबे अप्रैल की तारीख 19 दगी सेशन हौरगनी अमदी खुदोंग चाबा सिंग असि सुपनतगी माहिरोय नुपी माचा 19 खक्तदा पिजगनी मरम मदुना अदोम अदोमगी इचासिंग अदु मपुंग फाबा मियोय अममम ओइनबगीदमक खुदोंग चाबसिंग असि लौबियु अकुपा मरोलगीदमक 7005347133 नत्रगा 9774947722 दा पाउ फाउबिरउ Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days.